Inxulumana kaDlamini selaphenduka unxiwa kadlulwa phakathi namabili kunomlilo usunokukhazimula abaziyo bathi imphefumulo yamalunga khona esuka ipoka bathi la ikhona ayinakho ukuthula kwazisela emhlabeni bahamba benamacala zindimba thiwa izinhliziyo zabo zazibunjwe kabi ngonya zivuka umona amazibona abantu besimama izimpi zabo bezilwa ngamakhathakhatha nokuyizona ezaba imbangela yokubulawa ngesihlava kuthiwa langalimbe bahlwitha umphefumulo wewundlu lensizwa thizeni ngakho ubuthakatha kanti bayithinta emsileni akukho zinyane lembube lahliwa zingwenya kwaceba iziziba saqhubuka esinodaka yancinda isibhaha nezibibe ezayiphendula ingonyama yavuka inje bomva amehla khala igazi yakhafulula-ke ifunga igomela ithi ababulali bendodana namhlanje bayongcwatshwa bephila yaqhiha ngezincweba kuthiwa ubuhlungu bokufelwa ibono bayihlwitha unembeza umkhono wenkati yawuhlohla izipikili maqede yahloma yahlasela yabazuma bengazelele babona ngakho ukulala kwezicapha waduma izulu lezandla bathuka omakhe yadla fumuka yadla silaza nasezinganeni kuthiwa ibanga nashwele kuthiwa yaphetha ngokujikela ngemuva yavula okusaqugwane yaphuma kukho isihudula indangala ababeyifuyile yathi nawe angeke usinde ngoba eqinweni lokufa komntanami wena obuthunyiwe yazivuthela ezimbanjweni izipikili maqede yazishiqeka kwesaya isiphongo umphakathi kuthiwa wayificisile leduze kwali ikhonde inxulumana kaDlamini selaphenduka unxiwa kadlulwa phakathi namabili kunomlilo usunokukhazimula abaziyo bathi imphefumulo yamalunga khona esuka ipoka bathi la ikhona ayinakho ukuthula kwazisela emhlabeni bahamba benamacala zindimba thiwa izinhliziyo zabo zazibunjwe kabi ngonya zivuka umona amazibona abantu besimama izimpi zabo bezilwa ngamakhathakhatha nokuyizona ezaba imbangela yokubulawa ngesihlava